amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira aho muba muri hirya no hino mu bice biba bigiye bitandukanye by'isi, muduteza amatwi ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba turi tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, akaba ari ku munsi wa 51 mu minsi 365 igize umwaka. Ugiye ubara umunsi ku wundi urabona ko dusigaje iminsi ibarirwa kuri 314 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, nge banyita MC Derek, nayo nkabaje kubagezaho bimwe mu bigezweho mw'isi y'imikino kuri iyi tariki. Mw'isi y'imikino nta kindi gikomeje kuvugwa uretse shampiyona ya IPRC Huye izatangira ku munsi w'ejo. Iyi ngiyi akaba ari shampiyona izatangira ku munsi w'ejo tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, akaba ari shampiyona izahuza amakipe 12, aho ayo makipe agabanyije mu matsinda agera kuri 3. Uburyo rero ku munsi w'ejo imikino ipanze mu itsinda rya mbere, ubwo ni ukuvuga groupe A, akaba ari imikino izabera kuri stade ya groupe officiel ahangaha i Butare. Akaba ari imikino izatangira ku isaha y'3 za mu gitondo, aho match izahuza abanyeshuri biga mu ishami rya construction technology, aho bazaba bari gukina nabo mu ishami rya IT. Naho ku isaha y'5 n'ubundi mu iryo tsinda rya mbere hakaba hateganyijwemo umukino uzahuza abanyeshuri bo mu ishami rya crop production ndetse nabo mu ishami rya veterinary. Mu itsinda rya kabiri, ubwo ni ukuvuga mu itsinda B, naho hazaba hari kuba imikino izabera ku kibuga cya EAV Kabutare kuva ku isaha y'7:30. Muri icyo kibuga hazaba hari kuberamwo umukino uzahuza abanyeshuri bo mu ishami rya horticulture ndetse n'abanyeshuri bo mu ishami rya electrical. Naho n'ubundi kuri icyo kibuga mu itsinda B hazaba hari undi mukino uzatangira ku isaha y'9:30, aho uzaba uri guhuza ikipe ya electronics, ubwo n'abanyeshuri biga mu ishami rya electronics ndetse n'abanyeshuri bo mu ishami rya geomatique. Mu itsinda C, ubwo ni ukuvuga itsinda rya gatatu, naho ku munsi w'ejo hazaba hari umukino, aho kuva ku isaha y'7 kuri stade ya officiel de Kabutare angaha i Huye hazaba hari kuba umukino uzahuza abanyeshuri bo mu ishami rya quantity survey ndetse n'abanyeshuri bo mu ishami rya mechanical. Muri iryo tsinda rya gatatu hakazaba harimo n'undi mukino uzahuza abanyeshuri bo mu ishami rya highway technology ndetse n'abanyeshuri bo mu ishami rya irrigation. Akaba ari uko imikino ipanze ku munsi w'ejo muri ino shampiyona ya IPRC Huye izaba itangira ku munsi w'ejo. Mu bindi